Yada say ya mo kwa baby Adom TV Badwam Jumedi no so. Shannon so say health tipsy a endpoint homeopathic clinic. On Adaroma and ye de ebro won. Ti make say mema ni nyina Mr. Saki Wadaroma nyanim tia. Wako hopen. Shari na koko check prostate ni se bibia ye kama or scanner ma free. Adaroma ai head of a camera. And mama boni di Israel Saki. And onye Joseph Saki and I'm the Israel anything here and also for Israel only Joseph Saki munyina monko point hosisi a friend one son 0244867068 0244867068 Ima ene Thomas enso moka ho machines yi mo use pain monye virgin ti monko check it Yada radio say C4C liver specialist hospital for aba Miama de Pokia Papa B 101 and a tear Joma ye babedi enkomo obapa me mo akwabe efia me joso na bibia boko de yankopado mo waya de na de adom nti ukra liverton syrup no a ye ba be ka last week na ukra oh no ukra ho last week na ampa na si ho issue ampa waya de wadaroma ye ntie we yo efia midinchia kesepa efi C4C liver specialist aswe di ma Ghana fonia meka Ghana fonia Adom FM de yenia ana Adom TV de enim say yenia Ghana fonia wiasemania ehwe omagye atum na ene ye kan bibi last week me sha se kan liver ho nsem de liver say one of the internal organs no and then me person ye hwe bibi fa say when you liver disorders and I say liver no atochima the first stage ebema wo hu say liver no atochima no and then me person ye hwe bibi na emom no fa numbers we am me bebo so say how inkaka internally how any part of your internal organs and we say you explain o gallbladder or pancreas inkaka liver how our phone number is 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 C4C liver specialist one makofa livotone liver tonic dey aba edwa manso liver dey e was obo ho ban pa because liver no ekita the greatest part of internal organ and no so no internally no and so na so and no so na eye bibia wakoma ebeye oya uyefunu ebeye oya we intestines no so mo beto chi mani ni agina liver na ho onden so liver no e wo problem and no na wo generate akoma yare yefunu yare nyoma bebre ewe yemu no eno na wo generate nti enisa wo twen kra ma liver na ye de etochima make us say uyo bia wanyi wufie no ko anim kakra me fan say from 20 to 40 years any above dia wanu medroda dia wa mo no nsakra manum bibia dinda utipa o kakra bia na wakofa painkiller over the counter medications bebre am prescribe eno so the liver problem eba na de ebema we hu say liver no hu tochima anas atochima first stage no wo say na uyefunu nia no eye oya menka say yefunu ya bia na lead to liver there are so many yarea and so no benya symptoms like abdominal pain kakra uyefunu eye oya ekọ uyefunu soro nkaka unifa soro eye oya ekakra afede so no wo say ya na bota phone obo phone na say de obe fe asa won fe asa obe fo de bia na wa bre aduane si wanim kura pa untimi ndi na aside de bia wa bibi how wo kita oni pedua no so ho nto eno onyare so nti apo me nyare me nti apo star oni bi eno so ka first symptoms no ho na afide so no how ne ba how na abewie no obo se na wani so aye yellow the friend jaundice no na wani so aye yellow kakra wani fita no yira aye yellow kakra ojo so etimi yotuntum menka se ojo so ni aye tuntum a na ye connected to your liver disorders and abibisa normally no yare bebre so edisa nyoma ne ba ukọ feature like uja we na excuse my language anope ade nche eno so wo se aye colored bi sa no eno no ni a kire se liver na ahode so dem te de bia se de udidi utimi didi so na de bia wo so ate
udidi de bia na ho keka so wo hwa amfimfini so bia so eni wo ho eno che se wo liver na tochima symptoms we betima ebi wo ha entimi mba but the make catchrow and I see the me obia say was at least every 3 months bia we try say obey liver function test actually LFT and also obey routine checkup general checkup full blood count a bit make detect say bibi touch ma was system ni mu a na ye hu ni aso ano ntem na say na liver ni bo adwuma ma ni padua ni nia nti no mesre so be bo liver no ho ban yie pa na wan kofa nsunso bo ne aye de ama efia liver wo hoi eye ba akope enti say ye kidneys a eye mienu oti say kidneys no crap eye mienu crap mi pokia me mfa ba crap nkodi agro because o organ bi eni ho a etochi ma obenya ahotoda e de how ena atete ni sika seye ena ebro enti entwen ema liver no entochi ma nsa na wotu wana mo ma me ka asem nchira efia me ba de enti a me ma fa akunya kesi na asema fa apata kesi a me ye dwumadi ama C4C liver specialist for nse me ba me god daughter bi enya liver enlargement no ni beginning na ne menses ma beginning no for say nyin odu 4 months no of course what I see you features bia ye hu hwe it no still as na ne menses but na ne yefu no ye kese later and ye ko diagnosis say we nya liver enlargement it no obi a minim say onyem 10 months about one way no be kan no kwa ne kire me kan so no wa hospitals be brave ntimi enye de ensa ne yare me de ne ko C4C and no ko de da e ka obo ye nti entwen ko boss aka no obo ka because a liver no touch ma obeboka nti de yan ne se obeye de obenum livotone na support liver no num livotone support liver me ba no ye won mpane ni bi onum edro ni bi every week so mpane obewo every week also no edro obenum e no di livotone ka ho anka di kan enum livotone na anka ni liver na anye de ankofa sa oha no amba ambeso ano so ene ye o anyankopo adom ne ho ato no sisi ano o protecting the liver with livotone it's a mesra onte ya C4C e di livotone aba na every pharmaceutical shop ukota kwade a ubenye bi water kwa Pristia Kumasi Bantama any adwoso ubenye bi wo ho Odobin ubenye bi wo ho Accra ya ankasa no omo wo SDA junction eno so no ukwa ubenye bi uye pharmaceutical shop anaso wo pharmacy na unni livotone na mepa chobo mo dia na fresh C4C for no e was 050 00 40 331 050 00 40 331 and as 050 0040-328 eye C4C liver specialist for numbers na me da amawi but mo dia say obefra won mo na wakoje olivotone ope ba ko pemienu a ofra mo so deliveries wo baby a wo bia na ye de be brew e wo ho no wanom me pokua 101 me numbi me maso numbi ba me ma no me ma mo 2.5 mils a day because omusa and almost some stress on liver but me protect and as me support it on way no but me according to say na a drone stress ye no and no sa na me no me track like me near man mroso aha because in draw there they bia no e normally no ye nipa ye nim say e de edro so efiase net no uka wa no hwa ne de nti no ba fo say ye de nti no obetima nom wan hwa na fo say esua ana so fo say de menum quantity amenum de nti menum na akọ kitwe bi so wom nti na buanti mo an ya omuta no muni ni ati because pokua modre de edo na ya na ma ye hezu kakra because of sense o man ye edro no wo Ghana ha Indian na omokoye Oanya Ghana hanti ni bibia eye kroje wo ho na efia edro we mu aside liver na e protect no liver na e support no ye internally no boa about 500 functions a dig 500 functions when djuma tina ye say your liver ni ye no etimi sie pancreas etimi sie gallbladder etimi sie spleen etimi sie ovaries etimi sie intestine ye nyoma bebre wakoma nankasa etimi sie it aden na wo twen ama wo liver na aba problem ansa na wetutu anamo akope livotone e was C4C liver specialist from e was 050 00 40 331 and now 050 00 40 328 if ya me the best na pharmaceutical shop bia omo no omo ni bi no omo mpo modi ase omo bepe livotone because this an liver no ho asem aye kana
problems ko a ukọ C4C liver specialist wa efia ubesu ebi mu dia ye condemn sisi ano edro mu da so no me to my view no boom but o twema ne se kra po a say be revive na samba ne normal state no ebe yede me ne unia nim say eye chronic ebe yede it bone ho ban liver no ban na nsiesie na wo nya obasima na obema so gina brane pomodi asa obefre C4C for no e was 050 00403331 and as 050 00403328 Joliva your life we live ano eno ana wonkwa nti kope live too yada say pokuya 101 na yetene nka no C4C liver specialist na wote wonka free year no na mamifa kwanya iso na menchia Dr. Lawrence Ajiman Srebo one Dr. Ibrahim Omar omoya doctor for ne nurse for a St. Michael's Specialist Hospital yami shira mo papa padwuma moye wo hone ni somo ochiamia mo akọ dakwa ene na busia so mo da mo ase yenso ye da mo ase papa yami shira mo nkoso ana mo moye e wa pomodi mo ochia onkwaso mina yankopon shira woni boys ni nyina yami shira mo papa hye no so sa Franco Trading Enterprise phones papa fie no eguso e wo adwama so ya wo phones mobile phones ho akade bia a Franco Trading Enterprise. Ya wo Nokia wo Samsung wo iPhone, smart TVs, Franco air condition, na chef freezers, refrigerators, washing machines, microwave blender, CCTV cameras. Ni na Franco akofa ni nyina bi e dia bantimesro Franco number ni Fred sa number we nko internet ne so nko pen number bia 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise akasa Franco Trading Enterprise also still phone papa fee and ho Adom FM chawo do shock your do for promo no biso ekoso if you ada we ya o ndi unva audio my na dia we ya late o trumika na fabra di ukunu ho dance e di enti a ukunu oye super ye be me nanka menya wanke me de ni ye fa ne bra ye video no kasa tonwum kitua be nya voice ne hia o de tonwum kakra bi like o appreciate nka beto ma na nefa bra ne enselete ti se wo de ani tomu ani o na wukure na ya shock wo do no ade amount Fasedama Ghana AIDS Commission one UNFP FPA and you fresh drinks one other woman here the shock you do jumedie no ebronti tumika sisia fafa number is 0531 003813 0531 003813 Mayemfa birthday celebrant so enfemu ne radia ya de dodo happy birthday enkoma Samuel Mante erade onshraw erade nyo kese kusise obe kese pa osmosis and wishes Samuel Mante a happy birthday no nti one fast samene da so no happy birthday onyame nyo kese pa no ma so mfra dumo enkwa dumo ye me ba fefe oba fefe ye nyini na ye oba mu a oba nyansafo kokodrofo adwene no eye adwuma like ugina ho ampempem enhwew wo mo mepe wontie o happy birthday Paulina Akosia Siedua Akrofi Paulina Akosia Siedua Akrofi from her parent Lady Florence Akrofi and a humble servant Kwabena Akrofi our sempa and one more show a happy birthday a radian when yamon torso nasi dear we may feel one more da nim dianya ma e woso radinyo kesiepa we show happy birthday Olivia Nsumi oba fefe rade masi bi empo no mwate na wakoma mu empire rade nyama Festus and I wish you a happy birthday rade no show happy birthday nkoma ASP Roberts Obuasi Divisional Operations Commander and dine de twatwo no anu odene mu odu ti rade nkoso anya okese se de odine tie no a Isaac no menyo na wish you ASP Roberts or your Obuasi Divisional Operations Commander happy birthday papa unkwaso rade ma waduma ho mrenyam na bambo mu odin fama de hye ti mame fancy ha medin afia amankwa tamaklo